Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nararga Ita Saputra. Nama saya Rahel Ramadhani William. Kami dari kelas 1 MI Plus Arwahma akan membacakan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tadalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha ilal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabu wal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.